Allahi mee rabbi farsiina kan imannuuf kanne qabeenya irra olaana. Bismillaan jammaarra maqaa rabbii guddaati eeganatti naansa maadii rasuulaati eegana rahmata kan rasuula isaati irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti. Rabbiin keenya tokko hubadhu lama miti faaruun kan isaati daa'imu dawaamitti kan rasuul nuuf kanne sayyidul an'aami yaa caalaa khalqiidha alayka salaami. Anbiyoonni rabbii hundinuu nuuruma sayyidii duraallee gooftoliin tuluuma jaalalti isaanii baraa tartiibuma yaadu geetaadha taraan bariisuma. Alhamdulillahi tokkichan hajamne kan kophaa hojjatu kan gargaarsifanne rahmanni hagaayu Muhammad Amiini Ali isaatii fi sahaba wajjiini awwalli waajiba rabbuma beekuudha eegana salaataaf soomana dhaabuudha shartii islaamummaa hunda guuttachuudha waajibootan diinii hundumaa beekuudha. Guddaa muujizaadha dhagayaa qur'aana madiin harka isaanii takka galaana eeganaa jiniilleen baqaqutti aana dhibkuudha afuurii dhugerra wal faana dhibkuudha afuurii dhugerra wal faana. Muujizaa Mustafaa lakkoofsa waan dhuumu xiqqoorraa dubbaannaa haadha gayuu naamu. Kadrii diinaa ofii wallaaluuwwan haamu osoo keessa beekee kan namuu rafaamu. Dhaloonni makkuuma guddinni madiinaa ambii fayyaa qabdii qureeshu maddiinaa gad hubadhu laalii dubbiin kun yaqiinaa. Alhamdulillahi kan nassaran diinaa alhamdulillahi kan nassaran diinaa. Aliin jala diidee alagaan qeebaalee warra isaan qeebaalee rabbiin ni eewaalee warra jala diidee oomishni habaalee ciranii tuulaanii gara dachii gaalee ciranii tuulaanii gara dachii gaalee. Madiinaa galaanii amna 12 bahee isaan qeebaalee walii galli namaa. Rabbiin irraa haaqee hojii jaahilummaa waan biraa dhiisanii eege islaamummaa waan biraa dhiisanii eege islaamummaa. Aduwwi diin keenya waan irraa qaqqabe kabbaa ilmalleen daansiidha wallabe kan lakkisaa jedhee ulamaan dadhabe shiftaan san isaanii xalafaan qaqqabe warra mi'eeffate mislee sukkaraati biyyaa fageessitan hojii munkaraati qaceelchaa halqiidhaa xiqqaa fi guddaati khaliifaa rasuula ulamaan isaati khaliifaa rasuula ulamaan isaati khaliifaa rasuula ulamaan isaati. Utubaa diin keenya yaa rabbi ol qabi waasii sayyidiidhaa qalbitti nu qabi rakkataa islaamaa farajaan dhaqqabi jaalallee majanii Muhammad Arabii jaalallee majanii Muhammad Arabii jaalallee majanii Muhammad Arabii. Alhamdulillahi mee rabbi farsiina kan imannuuf kanne qabeenya irra olaana. Bismillaan jammaarra maqaa rabbii guddaati eeganatti naansa maadii rasuulaati eegana rahmata kan rasuula isaati irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti. Utubaa diin keenya yaa rabbi ol qabi waasii sayyidiidha qalbitti nu qabi rakkataa islaamaa farajaan dhaqqabi jaalallee majaanii Muhammad Arabii jaalallee majaanii Muhammad Arabii. Utubaa diin keenya rabbi haa nassaaru gammachuudhaan qalbii isaanii haa jabbaaru isaanumaan nullee eebii haa sattaaru bijaahil Mustafaa nabiyyal muhtaaru
بجاه المصطفى نبي المختار guyyaa fuufamtu barbaraa garriini kannaa suudhamaatu yoggaasan qalbiini bayxee dhangalaati dachii fi samiini kan garaa haadhaati bahuri mayniini waa walii yaadaatu abbaa fi ilmiini tanirra tetteenyu tasaati ardiini tanirra tetteenyu tasaati ardiini irrumaanu yaasuuf bartaa rabbiini irrumaanu yaasuuf bartaa rabbiini shiddaraanuuf geeysi barbaraa mooytiini kan hin duraa seenuu hin jiru gonniini dubbii tooke yaaraa mi'aa qilliini amma lafee taadhee akkamii isiini amma lafee taadhee akkamii isiini nama balfisiisa dalagaan sulaaqa Khaliqaan sodaatu waa hayyuu malaaqa seera haram seenee barkeessa burraaqa osuman tobaanne irzaa illaqaaqa osuman tobaanne irzaa illaqaaqa yaa rabbi najjiinna nafsiyya saldaaqa yaa rabbi najjiinna nafsiyya saldaaqa gorsiinee dadhabne firraa biraa khaana san obbolummaa isaanii arruma dambaana ol koruun olaanii abaduu gifaana rabbiin hungeessiini janazaa nama akkasii faana rabbiin hungeessiini nama akkasii faana kun islaamaa miti geessa bakka saana kun islaamaa miti geessa bakka saa Sautiin jarasanii akka mandisuuti jiisaanii akka hangaasuuti dachi baqaqsanii namatti dhufanii naasuu guyyaa sanii sabriin danda'anii jirmaa yaatanii jirmaa diidaati kan amri balleesse saniin cafaqanii achitti tuuran boolla ibiddaati kan namarraan dhaabne hanga guyyaa qiyamatti kan namarraan dhaabne hanga guyyaa qiyamatti kan namarraan dhaabne hanga guyyaa qiyamatti gorsan dhagayuu abaduu qarsaanii nama dhagayaa rafuu hin taatuun hin dammaysaanii kan imaana isaa goggooyse caamsaanii taabasi godhaadhiisi karkarsaanii walleeta shayxaanaatu gahee raabsaanii walleeta shayxaanaatu gahee raabsaanii walleeta shayxaanaatu gahee raabsaanii naamumtiin salaannee cifraan sala'iinii Dayfasaa jabeeysi siisin saayibiini sancaayaa isaallee wajjin hin taa'ini ifi dilaawaadhaa siisin dileeysiini ifi dilaawaadhaa siisin dileeysiini saahibduu si dhooyti tan isaa michiini saahibduu si dhooyti tan isaa michiini alhamdulillahi mee rabbi farsinaa kan imanuuf kanne qabeenya irra olaana bismillaan jammaarra maqaa rabbii guddaati eeganaatti naansa maadii rasuulaati eeganaa rahmata kan rasuula isaati irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti irratti haa jiraatu hanga qiyaamaatti